Batha babunchiza omushomesa ha grade ya kabiri kuruga kabare akahumura omwaka gwa 1989 bwanyuma yo kushomesa emyaka 25 ogu nagira ngo kutunga sente za pension kumubeirira mino ga ruguru. Bareba hakariho bo babiri ni batwongera konka kuruga nko mu mwaka ubwo nk'2015 ka increment tikaba ehiwaboli ehiwabire wahikani haho nerizoba ni haho. Babunchiza nayebuza habwenchi Gavumenti erimuro kongera sente hamwe no kuhwera ababona bagikorire emirimo ogumuzamu nibatambuza emirimo yaabo bwanyuma yo kuhumura. Batugambira ngo hariho full pension salary ejo tinagibona ngano kuruga nkati kinana na mwenda kwiserizo batemyaka 20 eshobiremo konkati nkazibona kati tumanya geshonga aha bwenchi tutazitungaga. Dr. Patrick Kabwiga orukwebembera Rubanda District Pensioners najangu nishiteganisa okureba abantu bakoriri hanga barukubonabona bwanyuma yo kuhumura. Abo kwa turebiremo bamwe abana babo bari kubinga amashomero aho kwa tubina kasente abandi barimo amabanja barimo kwatwara mu kotsi kandi ubwo arabisigire ka pension. Ubundi burimezi na ka pension kakizire karacerererwa. Silva Baguma orukwebembera Abaahuumwire omukyanga kya Kigezi nayereka ngo bashyirira ama office gatari gamwe na gamwe beitu okubahwera kikiri ekiroto. Ibara district yagire ha headquarters za district ibitunkebe yabitwereyo konka batugambira ngubo tebali kutunga releases tebali kutunga sente kuruga mu government. Omnyishengero w'abantu abakuzire omukyanga kya Burengera izoba Joram Tubasimwa nayereka ngo bagerezeho kugambira enshonga zabo bitu Gavumenti negumera kworeka ngo teine mpiha. The first one, delay of payment was due to insufficient funds in the ministry. Some 3/4 of the pensioners had not been paid. Uganda Pensions Act chapter 286 niryoreko kwa abantu abakozere emirimo ya Gavumenti biine kuhewa akasente ningash pension gasha kwa job na manya apuri.